Muriega andu a mangu. Aba tugeithanie ciarera-ini ngoro ni uranyona njinde geithio guo. Chakirori. Kai mwagi thakara atia ma. Ai. Akade mwatongire. Ni mbeca. Ate ni Ngai. Ni riri wa Ngai. Ai. Uka uguo uga ni riri wa Ngai. Asante sana. Oh yes. Sema Kajim. No, dilambo igwa sema Kajim. Sema Kajim. Wote kigereria wega ndo bamenya tu wako wapi nduru wewe. Godongo Wednesday JKA Ima. Kama kawaida kama na JKA iko wima. Yetagwa board chair Gathai ya Dennis. Yetagwa section goni watho ita JKA iko wima. Raure. Kajim re. Agetuo barothi. Na leo kuona mwanake ahana barothi. Noko ndekerete ngo iria ciekira ni Nigeria cere mauga ogao. Na yugo wau mena kinya gethe. Ene uri abusi de abonokode. Ono ria mahana gia. Anga andu amwe ni mabatithanagio. Asa abari mumugere buya Kajim na mutumia wake. Nari othia tuthuri twagice tukauga atiriri imaja kaya kauga nake mutumia uga atiriri hikia nguo ta icio ikaumite kana no tiene bona congratulations Kajim, we respect you. Tumwendete muno ma oyo mwana wanyu oyo mutikona gwe muraihu oyo no tutuirie Nairobi oguo muramwona tumwendete muno na JKA nego ikia kanyamu pegine yaku urode oikare urorete tutianagirira mathabu tutikahurwo ni members a JKA matura mauga atike mathabu tutoweka ate icio cia fins kuri tugwitukanio hau oh yes asanteni sana mangu mwathani amurathime ni tumwendete gwa Kameme kayu ka muingi tucemanie muthi thaa 3 cia utuku thiini wa Kameme country. Dennis the sheriff. Thank you Kajim, God bless you. Section goni watho itaiko wima Karwimbo. Ndio mukiona nguo thaka ndirona Kiremba githukangio.